Mari itu nih. Amar nakabos kapor ini kibakam nungilam lebih kila si pating motor. Kila si pating motor kalau ban lera wat ikut sedar mo. Ban pak soy jubor. Ye gini ki driver auto. Kisah kelis bet. Yo piong mengatok. Kila ra ikut sedar. Segi driver auto pak soy jubor. Bat kiong rada mensoy kem kulit. Sebab kali tim ke bakta ma. Ye gini ki drive ki driver auto don ni bahak. Ban kamai kum lu song tu dia. Depan pengkesan rupa bang ba la pengkem dah kini dah kita gelong ba ngasu ngudai bang ba hadu muka ngimpak ini ada konstitusi juga di India gelong ba de apa pai pat sya tu gaji kena kaba kiong dengan kam presiden Pak Markus bisa kelihi dah kini gi ba gelong ba jadi bang akam himangane di makine ba pun kami Tina kata hendak unit tang haneh pon area Kidandon nagi kedua unit kini ki unit belami ini kata kono unit bukan saw unit belami ini hendak ida fikiran pak ya ka benta ka ba ni sakri ki kam sakri tang nupo ro ni sakri nadu umran dairi sneng boyrambong ki umyam nata ki umling bornihat athumer thanapara jorabat jirang patakma ni dang teng kata ki sakri pa ba klaim kena kecing yono. Tenai abangi lajit yang ikum kita kinong alam jongka nongpo region. Kabala pengkesan hidup ba. Ban sak kentho ban ya keno langsung kita ba kamde hi galem. Tena mar kata subutong kami kali terhad jongka union. Lali register tu ya ka lali renewal tu ya ka register nomor jongka union. Lakam haki sosial media la kentho ya nga itu nomor kata subutong ba kini kecik kau yang apa semua ini mo henry ngadon kecik semua kolong ba kasur sampai ba kapun semua yang kolong ba balik kita gitu kimi semat benkam balade kita gino alam juga ini abang ikan jet gialong jelang kekum kalau di berkhot mo di khot ipi berkhot resmi henry kecik lum tang ar unit mo bila pengkesan part bala mo bala ayo nong alam bersama Hari, war kataru ngi nang song klikti. Oh, ngi song yasha, ngi apeki ba kinwan sekelenti bo. Hari ka jidom mi tak ka jikin tho yang apersya. Simat hapol to kebor kelong ba. Laai ka ne kata laai ka kot kasla. La ko kene tai kot laai nga. Tena mar kata subutong ba. Ngam to tau ri kene kelong ba ngiun bo ka komplain tang hidup di komisar kelong ban pendai. Ban pendai la kedai kene la dai getai. Nilai. Kasong kasur di pa. Ngam nang pun periksan ile bang ada itu nong elam dan presiden hendak ba periksan kita gini kita tak benar benar sini terus tidak mar kita sebutkan bangam dan tahu ye gini ar unit no kita banaras banyak auto tang dikunai Felix banyak auto entah tang arsenal mo la keren ni kepercayaan lah keren ni kayak long ngim dan tahu deh tambah wat jual ra be ya keno ka komunalism wat jual ra buat pestu bakla mi keno ka konflik Wat penjak burom ya ke jela, wat penjak burom ya ke distrik. Namar ngingin doi sui seluruh kena. Na pindang ong bangin bot ipi bangin pemi kita ikut perang. Nasi senem mentah pi kenthok yangi. Andai tang si khulom ne patbu jing thok sa tanak lane, sa pulit lane sa deputy commissioner. Andai ka pekulusan tam kolong kung nong alam nginai berkedup lot ya baro. Tena mar kata namar men hakit tayo belada bro. Kita kenthok ya ke jinglong simet ke jengah kolong ba. Ngalong high level. Naba ngairap yang kebun lihat, banyada lagi jing tur tetap ini kali asam kebuan kamai sep, na pun lihat adu nopo, kataru diwet, kimi lebo jing thok show traffic in charge kimi, malebo jing thok show DTO, kentok yang abung ngadai high level, kakam juga kalong, ban sakri pai ba, ban mi hakipor ki pai ba don kam nga ban pan jimpin lagi.
Tena mar kata sumulong kam ka sya inga bantrai ngatrai kumu sutri ba ngam tan jing trokti ki golong tang kawai kuma piong ba pila itu do USP ki la itu do DC ki itu MLA ki la itu do traffic in charge nilai ngesa jing thoi kita ru bakin perlum lam me jing ye kejilang bancit akmat jing kiru ba yano pai ba umon terangan dengaram nilai nganlek pada jing ram da piram mi jing kulmar dayam kata kata ni di kuat jungi ngim kuat bermurah ka komunalism ngim kuat bermurah konflik namar ngihap ya daburom ya kejelah pada distrik ngihap ya daburom ya wei kuno susdom ubah kamai kenai jepot dan banyak auto kam tam kinunya auto beli di beduk ndai babik ko mo kimo di beduk kam tam ki try auto di beduk kindai ki babik ko mo ki ngap sekri ki beduk o mi ki babik tin rei tanggo ko lomba apa film malam tengkan ki tulis jumpi tekan tulis jumpi namar basu tu kolong pa ladang kan percaya ki geron ko hok jumpi ban belaj ki bot ai rei hadu mentang kan dei ngasa kontrol ngapa percaya re ban ci kulom mentok percaya ki sab ci bot ai dengan tengkan hadu mentang de gadalong kepala ya utau banaras beri to Felix ha ya kita ki brem tu pi pesan ni la itu ni ban lum cilang yangi haga no ke cita ba no ke ngin sawan ni lai tengin pelong ke jingi je akmat kita dah ka bosok deh kadang udah mi kena keram lemar ngin lai beraj sama kajela di ini ikam ibarat menta sekali rai dari jilet jom ke cuti oh apa le rai nam rai penyar ketan ni ya tapi lu cakap dam ni namar dan tu ke sin baki ong Haidin no namar ratin Haidin kecak kem borok di perngam nam kata ngah kerpat de ki tindai ben perngam ar unit bila don tokram tu pisai fi nilai tap nilai ngim odong revi dai am parking ru di pen apa ni keran adu mentah yang ke parking ba penyekan bangan adu di arja kawai mo adu mentah adu arja kendai adu mentah ngakram interfere revi tendai tangwai golong ba wat penyi ji kelemar namar hane ki don ki rangli ki juki mo ki kop silang ki sem silang wat kwa ya ke jing kon montoi simet juki pintat madan yang long riang tenor kita kalian tengah kata ko amdan ni ai kini ki ariunit golong ba wat melen bandang yai kenthok lane banai yai penik ini ki khobor no plus new tour ya ki imlang salang plus new tour ya ka burom jong ka jela jong ka distrik kita kalian tengah di kata ka di kwa golong ide ban khot ki jilang seisen lagi ngam tre ban khot ide ban khot ki jilang seisen ha siti shau di komisioner kom bagi kap bau lapor kemo ha shau ana hagis ni ki ba ki dan kam namar ke jila juki kapen sir na bevi kapen sir ki jadi mas kita semua ba kenapa dalam kita na tentu ki banale media sosial media show tempur mo naik kentha show ni no kamkot mo simitang yui kolong ba mo ai ko pilang sini nginwan bingi hena ta sini ban pin organize kita ka program bani kenu bai ba lang barok ko nin khot na do kentho ki mo ni kam mulikam ni ni on ra ndai ngi pha ya ke office bonon burom jong deputy komisioner tolong ban verify ki kot isla ya ke jingkap jepi hato kot isla ki don bagi renewal hem ka authority jongi dengan kata 8% ginang dei kinong elam 8% ginang dei kinong elam 8% ginang dei kinong elam jong union balai pilih rendi to mo namar kikam bakila don kot isla ke bepiang bakila yo na di office kile renew ya ka register number ka bang sna mga waja ka wei mangali register mga te hato da ka jingle hato tu mangane tu maki te ka pensan yangi kelong ba da ka babu jingtho sha udu peti komisioner kelong ban verify ya kata jikam ki kelong baladon kot isla nunai hidon di kot isla ro ka mai gaji dan nakaliang jengi kum ka unit pamro ngidon ke jing sokhia kalau kini ke king penrum keram nakaliang jong ka strar kum ka presiden nakaliang jong ka postai unit kajingwan jengi yang ne kalong ba ngai musim yang presiden barang ba jengi jong ka Nongpo Region Honor and Driver Association Pak Markus Martin de nomor ba kili wat ha ki kubor genius geni gisi beladap kini penrum keram tadi tu nakaliang jengi kalong ba kita ba boong bagi dai nong kitam di betul mai pati barin ni ko ahi ba bagi nya pendek no ban banyak dulu lang ha
ada ano ko po no nang ba pangin